Ngiphinde futhi ngibingelele bazalwane egameni elihle lomfowethu uJesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu ukuthola leli thuba sikhuluma ngendaba ezinhle ezimnandi zombuso kaNkulunkulu. Kule channel i-Theocracy Networking Embassy sikhuluma ngendaba zombuso kaNkulunkulu, sicacisa indaba yombuso kaNkulunkulu, umbuso wasezulwini. Sicacisa futhi sidalula ukuthi ikuphi ongasekhona kumbuso kaNkulunkulu, ikuphi kumbuso kaNkulunkulu, ikuphi ongesekhona kumbuso kaNkulunkulu. Siphila esikhathini lapho kuhlanganisiwe okwezwe nokombuso kaNkulunkulu kwathiwa ku-right. So-ke kuhlanjululwa ibandla, kukhishwa ibandla ezweni, kukhishwa abazalwane abasindisiwe gelekeqe abathanda uJesu, ithi inkosi uJesu ongithanda ugcina imiyalo yami. Kukhishwa abantu abafundiswa imfundiso ngesiyona yeqiniso, imfundiso yokweduka yalelizwe, bagcina bemixa nezwe bengaqondi bengazi. So-ke manje uNkulunkulu senzela umusa ukuthi uma sikhuluma ngokuthi silibandla sisembusweni kaNkulunkulu, siwumbuso kaNkulunkulu, kunempilo, kunohlobo lwempilo kufanele siliphile olungafani nempilo ephilwa abantu abangakholwa inkosi uJesu yafa yavuka ephilayo. Kufanele kucace lokho kuthina abazalwane. Inhloso yale channel kuwukuba simbule sibeke obala ukuthi umbuso kaNkulunkulu uwumbuso ozimele ongahlangani neminye imibuso. Umbuso kaNkulunkulu ubuso uNkulunkulu uqobo. uNkulunkulu umisile, uzimise yena waba inkosi, kodwa esebenza ngengxenye yakhe yobudodana, esiqwini sokuthi uJesu Kristu uyindodana ezelwe yodwa, esebenza ngaye futhi uNkulunkulu esebenza engumoya ongcwele. So uNkulunkulu uyiphathele yena umbuso wakhe. Mangabe uNkulunkulu uyiphathele yena umbuso wakhe, asishudi ngalutho-ke bazalwane. Uma nje usindiswa ungena embusweni kaNkulunkulu, uba ingxenye yombuso kaNkulunkulu, ubuso waNkulunkulu wena uqobo. uNkulunkulu uyakwenza wena ukuthi ube umbuso wakhe, akubuse. So uma ubuso waNkulunkulu ayikho into kufuneke siyisabe, ayikho into kufuneke sikhathazeke ngayo ukuthi sizophila ngani, sizodlani, sizombathani, because sisembusweni kamdala kunezinsuku. Ubaba wethu osezulwini ungomdala kunezinsuku. Wayekhona emaphakadeni umhlaba ungakasekelwa, uyoba khona kuze bephakade sekudlula amazulu omhlaba uyoba khona. Umbuso wakhe umile kuze bephakade. So ayikho into efuneke sesabe. Uma inkosi uJesu-ke ekuyiyona ebisiwe kulo mbuso, ithi ningakhathazeki ukuthi niyodlani, niyombathani, niyophuzani. Yebo, isho lokho nje, isho lokho njengoba kunjalo. Isho lokho iqinisile ngoba vele ekugcineni kwakho konke akumele sikhathazeke ngoba ubaba uyazi ukuthi siyayidinga lezi zinto, yena wasidalayo. So-ke mayethi ubaba thina asiphume kuma-systems, lithi izwi lenkosi ukulalela kuhle kunemhlatshelo. Then thina siyathanda ukukhipha imhlatshelo size sibuze ukuthi soyikhokha ngane 10, sonikela ngani masingasasebenzi lekhuzeni emsebenzini yalelizwe. Then sizobanikela kanjani abampofu, thina imindeni yethu soyinakekela kanjani. Khona lapho uJesu azakhotha khona abaJuda nje bethi bengafuni ukulalela uNkulunkulu, into kwakufuneke bayenze kubazali babo, bathi bona banikelela uNkulunkulu ngamane bangakwenzi lokho kubazali babo. Khona indaba enjalo bazalwane lapha kuMateyu, mhlawumbe uzoyi-check uyithole. Kuhle ukulalela okunemhlatshelo. Imhlatshelo mihle, but umhlatshelo okhulunywe ngawo manje kithi uma ufunda ama-Romans chapter 12 verse 1 and 2, ukuba thina sinikele imizimba yethu sisaphila, sisaphefumula, si-right, yabona, siyinikele ibe umhlatshelo ophilayo, ophilileyo, omukelekayo, othandekayo kuNkulunkulu. Ngoba siza kuNkulunkulu, hayi ngoba sesishawa umhlaba, siza kuNkulunkulu, siza kuJesu Kristu, simukela uJesu Kristu abe inkosi yethu, hayi ngoba sithi-ke sesilahliwe emhlabeni, siphoqelekile manje size kuJesu. Cha, sizibona thina ubuze bethu, ukweduka kwethu, ukona kwethu, sibona isidingo sokuthi uJesu siyamdinga abe inkosi yethu. Izinto zikhona zimnandi zala ezweni, but siyazidela
ukuvuma kwethu ukuthi sizinikele kuNkulunkulu wethu ophilayo, simukele sivume uJesu Kristu abe inkosi yethu. Sikwenza lokho ngokuvuma kwenhliziyo yethu. So ke bazalwane ke kulezi imfundiso kule channel yikho lokho bazalwane siyaqhubeka la nendaba yezinhlupho ezibhalwe encwadini yesambulo. Abaningi abakhulumi ngazo, bayakhuluma abanye kodwa bakhulumi ngazo. And ke ukubeka kwabantu akufani, besiza umoya engcwele. Abanye babeka ngokuhlonipha kwabo umoya engcwele ngabasizile. Igcina ingazwakalanga indaba. Lezi zinto bazalwane ezibhalwe lana njalo ngemigqibelo Saturdays ngizoposta lezi imfundiso lama teachings njalo ngo4 ekseni. Uma usubscribeile izokutshela i-notification njalo ngo4 ekseni ukuthi nansi lokhu uzani siyangena ivideo entsha engenile. Kulama video ngikhuluma ngezinhlupho ezibhalwe encwadini yesambulo ezizokwenzeka emhlabeni. Umoya engcwele ubekile enhlizweni yami ukuthi ngikhulume ngazo, kuxwayiswe abazalwane nabantu bonke abaphila emhlabeni ukuthi uma ungafuna ukuphila ubungcwele ngokuthi uphume kwisystem yalelizwe udele konke kwalelizwe, hlala wazi ukuthi nazi izinto ezokwenzeka, izinto ezikubambezele, izinto ezithandayo, izinto ezingamagugu kuwe ezibonwayo eziphathekayo okuthiwa ziqoqe kulelizwe, nawe onama goals azo ukuthi ufuna ukuyiqoqa bese uzincoma ukuthi uachievile. Hlala wazi ukuthi lezo zinto zisazoqedwa ngezinhlupho ezolethwa uNkulunkulu ethumela ingelosi zakhe. Yinto lena esazokwenzeka. Ukhona okufana nakho okwenzekile in the past, okunye siyakubona la eBhayibhelini, okunye siyakufunda nje emlandweni wakho nokuphila kwabantu emhlabeni ukuthi kwenzeka ukuthi nokuthi. Kodwa uma usuhlola uyathola ikhona eBhayibhelini noma kuwumlando wabantu, kodwa okunye kwakho khona eBhayibhelini okuphuma nje endabeni kushiya ukuthi kwenzeka ukuthi ngama natural disasters. Into ezokwenzeka le bazalwane practically literally emhlabeni. Lezi inhlupho engikhuluma ngazo, Isambulo chapter 6, Isambulo chapter 8, Isambulo chapter 9, Isambulo chapter 16. Then khona nesambulo laphana ngithi ke lakhulwa khona ngofakazi ababili. Ithi Isambulo chapter bani chapter 11. Yes, chapter 11 lakhulwa khona ngofakazi ababili abazofika emhlabeni. Mhlambe ke okunye ngizolalela ke bazalwane ukuthi ngikusho uma usuyifundela wena. Kodwa khona lama categories amathathu abekile enhlizweni yami. Isambulo chapter 6 ukuvulwa kwezimpawu, the seals, zu7. Bese ba Isambulo chapter 8 no chapter 9 laphana ukubethwa kwamacilongo, trumpets, nakhona u7. Bese kuba ukuthulwa kwezitsha, the bowls, Isambulo chapter 15 no chapter 16. Then lezo zinto zizokwenzeka practically emhlabeni. Siyayibona izinto ezibikezela ukufika kwalezo zinto seyiqalile zenzeka. Abantu abangaqondi balelizwe lemfundo yabo abayinikezwe uSathane bayaqala bakhuluma ngazo kodwa bekhuluma ekungaqondini, ekungazini, ngoba bakhuluma ngento ngolwazi olucorrupted, olucorrupted uSathane. But lana sizokhuluma ukuphelela kwezwi likaNkulunkulu. Angifuni ukuchaza izinto eziningi. Izwi kaNkulunkulu lithi asi-8 futhi asisusi kule ncwadi engcwele. So ke izinto lezi ezokwenzeka siyaxwayisa, sexwayiso lesi ukuthi nansi into ezokwenzeka, uphoqiwe ukuthi udele konke okwezwe. Imfundo yalelizwe izodlula, imisebenzi yalelizwe izophela, izoqedwa uNkulunkulu uqobo ngoba yalelizwe. Ubucwebecwebe, ubuhle, ama-celebrations, ama-sports, entertainment, everything lekubambile ingcebo uzodlula konke. Lalela ukuthi izwi kaNkulunkulu lithini-ke. Siyafunda-ke njengamanje, sifunda Isambulo chapter 8. Sifunda Isambulo chapter 8 uverse 10 noverse 11. Le teaching ilandela i-teaching epostwe ngomhla ka-8 March 2025. 2025. Uma ubala-ke isikhathi esilandelayo lapho kusho ukuthi uzothi 8 plus 7. Umgqibelo olandelayo, iSaturday elandelayo, uzophuma-ke le teaching. Bese futhi ngelandela imigqibelo ukhuza ngifuna ukuthi ngize ngiwaqede onke lama categories
lamathathu 7 abawu3 lapha nencwadini yesambulo, lapho kukhulunywa ngezinto ezizinhlupho ezokwehlela emhlabeni. uNkulunkulu ehlangene nengelosi, ethumela ingelosi zizoletha lezi inhlupho la emhlabeni. Now umbuzo uthi pho sibaleka siphunyuka kanjani kulokho? Yikho lokhu uNkulunkulu asithume khona ukuthi sishumayela ivangeli umbuso waNkulunkulu, sikhuluma indaba ezinhle, sishumayela simemezele indaba ezinhle zombuso waNkulunkulu. Khona umbuso wasezulwini, umbuso waNkulunkulu esingaphila impilo yawo, impilo yasezulwini kodwa sila emhlabeni. Kanjani? Ngokuthi sidela konke okwalelizwe, bese sithatha yonke imiyalo yenkosi uJesu ngokuthi siyamvuma uJesu abe inkosi, simamukele, bese yasifundisa, bese siphila ngendlela asifundise ngayo ehlukene nengafani nendlela yalelizwe. Sihambe ngokukholwa, siphile ngokukholwa. Esikudingayo sisekuwo lo mhlaba, esilethwa uNkulunkulu yena uqobo lomhlaba. Waphinde futhi wasenzela umusa siyizoni sikulo mhlaba, wasisindisa. Then kwasekushintsha ke manje i-ownership, sangabe sa-ownwa usathane ngesono, manje sesona uNkulunkulu ngothando lwakhe, ngomusa wakhe, ngenxa yokuthi sesikholwa inkosi uJesu, sikuwo lo mhlaba. Kodwa ukuphila kwethu sesiphila ngokuthi uNkulunkulu usiyale wathini ezwini lakhe. So-ke uphepha kanjalo uma wenze njalo, uzoba ngcwele, uphila impilo yobungcwele. Then uJesu uzosilanda, bonke abangcwele uzobalanda abayise ekhaya ezulwini. Bonke abaphila impilo yobungcwele abamthokozisayo uNkulunkulu bemlalela. Mangithi obedience is better than sacrifice. I-sacrifice yikho lokhu uthi uya enkonzweni, uyakhonza, uyanikela kanjalo kanjalo, upha abampofu. Kodwa ukulalela lithi izwi kaNkulunkulu singalithandi izwi nakho konke okwalo. Kufanele silalele malisho njalo, then silidele izwi, sidele konke. Imiyalo yenkosi uJesu leyo kumele siyilalele, siyenze. Manje abantu bathi bengakwenzile lokho bajahe ukuyonikela, azathi umuntu ngizoyikhipha kanjani 10 as if ukhipha 10 kuzomsindisa umuntu. Kanti into esindisa umuntu ukuthi yena enze intando kaNkulunkulu. Ingakho inkosi uJesu ithe akusibona bonke abathi inkosi inkosi abayobona umbuso kaNkulunkulu, kodwa yilaba benze intando. Intando yenzeka ukuthi ulalele, obey. Alright, sesiyafunda-ke enye yezinhlupho ezolethwa emhlabeni yenzeke. Ngizamele ukuchaza kulamanye amavidiyo angaphambilini ukuthi ilanga siyalibona liyashisa, khona lapho lishisa khona uxakeke. Uzwe kuthiwa kwenye indawo uquleka abantu, abanye bafile ngenxa yendlela elishisa ngayo, kube nekhukhula, kube nokuduma kwezulu abulala abantu, ama-natural disasters, izinto ezadalwa uNkulunkulu lezo eyi-natural, but ziyakwazi ukuthi zi-affect iy'limaza abantu. Le nto ebhalwe la esambulweni yinto uNkulunkulu azobe eyisebenzisa enjalo-ke. Uzosebenzisa imvelo, natural things, ukuziphindiselela, ukujezisa, ukwahlulela abantu abangavumanga ukukholwa inkosi uJesu, abangafunanga ukudela izinto zalelizwe, abangafunanga ukuphuma kwisystem yalelizwe emqondweni kaSathane, abangafunanga ukwenza imiyalo yenkosi ethu uJesu. So labo bantu labo basazohlulelwa, bazojeziswa ngalezi zinto-ke zizokwehlela la emhlabeni zenzeke njengalokhu ibhaliwe. Ilokho engizokusho nje bazalwane kakhulu egameni kaJesu. uNkulunkulu uyasithanda, uJesu uyasithanda. Yabona, le ncwadi esifundayo isambulo siyisiprofetho, yinto esazokwenzeka. Umprofethi umpostoli uJohane owakhonjiswa lezi zinto enikezwa inkosi uJesu. Inkosi uJesu inikezwa ubaba uNkulunkulu. Uma ufunda yona le ncwadi yesambulo chapter 1. So uJohane wasethunywa kwathiwa anikeze iy'nceku, uJesu wanikeza uthuzo, unikeza iy'nceku zakhe uJohane. Then uJohane wayeseyidlulisela-ke kubantwana bakaNkulunkulu ngokuhlukana kwamabandla. Now ubhalelwe thina sonke-ke bazalwane esiphilayo, kuyoze le ncwadi leni iyozifezeke yonke into ebhaliwe khona, ibhalelwe thina. So-ke njengoba uNkulunkulu ezosivuselela njena, sengiyafunda chapter 8 isambulo verse 10. Ingelosi yesithathu yayisibetha kwase kuwa ezulwini inkanyezi enkulu ivuthisa okwesibane, yawela phezu kokwesithathu kwemifula naphezu kwemithombo yamanzi. Then ezulwini kwehla inkanyezi enkulu, ingelosi ishaya icilongo, bese kwehla ezulwini inkanyezi enkulu ivuthisa okwesibane. Into ezobonakala le yehle ezulwini, right? Yawela phezu kokwesithathu kwemifula, phezu kokwesithathu kwemifula naphezu kwemithombo yamanzi. Imifula yonke la imifula isetshenziswa abantu, isetshenziswa zilwane,
then bayaphuza abantu kufakwe ama-generator laphana imishini, injini adonswa amanzi kuniselwa amasimu, yabona adonswa amanzi ayiswe endlini emizini yabantu emadolobheni emalokishini kanjalo kanjalo emakhaya. Amanzi nje ayadingakala nemithombo, yabona setshenziswa lekhuza yawela phezu kwemithombo yamanzi. Le ngilosi ivela kuphi? Ezulwini. Yathi mangabe ivela ezulwini yawela phezu kokwesithathu 1/3 emhlabeni wonke. Umhlaba nje wonke uhlanganisa 1/3 wakhona konakaliswa ile ngilosi. Lokho kuthi-ke kuzoyithinta kanjani imifula asazi uKababa uNkulunkulu lokho, kodwa esifuneka sibe nesiqiniseko ngakho lokho kubhaliwe ukuthi 1/3 ngalesi sikhathi le nhlupho elethwa ile ngilosi noma ile nkanyezi izo-affecta 1/3 wayo yonke imifula nemithombo yamanzi emhlabeni wonke. Lalela kuverse 11 kuzokwenzakalani. Igama lenkanyezi lithiwa umhlonyane, ngesingisi woodworm, woodworm, kuthiwa ngesingisi, ngiyaxolisa ngicela ukuconfirma ngesingisi. Ngesingisi lithini? Verse 8, right, verse 11, sorry. Wormwood, ngesingisi kuthiwa wormwood. Ngiyaxolisa, wormwood, umhlonyane. Uzowela-ke umhlonyane, verse 11, igama lenkanyezi lithiwa umhlonyane, wormwood. Okwesithathu kwamanzi kwaba ngumhlonyane, nabaningi kubantu bafa ngamanzi ngokuba enziwa ababa. Njengoba sengishilo ukuthi amanzi emfuleni, emadanyini, elokhuzeni, emthombeni ayadonswa amanzi, afakwe emadolobheni, afakwe kubantu, afakwe endaweni lapho abantu bewadinga khona. So khona abawakha direct emfuleni, abawakha direct emthombeni, khona right. Lo mhlonyane uzowela kokuthathu komhlaba, 1/3 of the world. Then bese amanzi eba umhlonyane azobaba, abese abantu abayafa. Lithi-ke iBhayibheli lana, kubantu bafa ngamanzi, nabaningi kubantu bafa. Yabona, kuzofa abantu abaningi bebulawa ile nhlupho lena. So leswa uNkulunkulu esithumele ukuthi sizoxwayisa, isexwayiso leso. Makulethwa isiprofethi abazalwane, u1 Thessalonians chapter 5 ngethu verse 1 verse 20, mangaphosisi, uthi ningakudeleli uprofetha. Isiprofetho silethela ukuthi uxwaye, so that uzokwazi ukuthatha indlela eyisiphephelo, indlela esafe, so that uzokwazi ukunquma, uthatha isinqumo esizokusindisa, esizokusiza. Awuphoqiwe, kodwa uzoxwayisa ukuthi nansi ingozi ezoba khona. So-ke njengoba ngithunyiwe njena, ngizoxwayisa ukuthi nansi into uNkulunkulu ayiplanile ezokwenzeka emhlabeni, kulabo abangayenzi intando kaNkulunkulu, kulabo abangalaleli bathobele icebo likaNkulunkulu, nansi into ezokwenzeka emhlabeni. Then kuzofa abantu abaningi. Yabo nje sekuthinta indaba ukuthi kuzofa abantu abaningi njena, that is very serious. So kusho ukuthi into ezokwenzeka ngempela, ngoba kunabantu, people are involved, bazofa abantu, kuzofiwa abantu bala emhlabeni, bazofa. Izokwehla lenkanyezi evuthiswa kumlilo, igama layo kuthiwa yini? Wormwood, umhlonyane. Izofike ingene emanzini, kusho ukuthi lenkanyezi lena inopoison, ezofika ufake emanzini aphuzwa ngabantu emthonjeni, emfuleni. Then abantu bathi bayaphuza bafe. Kuzobe kuyinhlupho, kuzobe ngeseno uSathane wenza lento, uNkulunkulu ozobenza lento ethumela ingelosi zakhe. So-ke siyaxwayiswa ukuthi-ke singalibalekela lolu laka lentukuthelo kaNkulunkulu, lesi sijeziso sikaNkulunkulu azojezisa ngaso abantu emhlabeni. Singasibalekela ngokuthi sivume uJesu abe inkosi, sikholwe nguye, sigcine imiyalo kaJesu, sidele konke kwalelizwe, siphume kuma-systems alelizwe, sizingcwelise, sizihlambulule, siphile impilo yobungcwele gelekeqe, bese siphila ngokukholwa, sabe ngokukholwa. Esikudingayo sikholwe uJesu, sikholwe inkosi uJesu. Mayifundisa uMathewu chapter 6 uverse 33 uthi funani umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe uNkulunkulu.
then konke lokho esikudingayo, ukudla, ukuphuza, ukwembatha, izidingo nje zokuphila, basic needs, okuphila komuntu, ubaba osezulwini uzosinikeza khona. Abangamfuni uJesu ophilayo noNkulunkulu ophilayo nombuso kaNkulunkulu, labo bayifunisisa lezi zinto ngendlela yomqondo kaSathane. Thina-ke siyakhishwa kulokho. Thina kufanele sihambe ngokukholwa iNkosi uJesu ukuthi izosinakekela isondle. Then bese simthokozisa uJesu. Ukukholwa, faith, ithokozisa uNkulunkulu. Uyajabula uNkulunkulu uma sithi singenalutho kodwa sibe sirelaxile ukuthi esikudinga sizoba nakho. Siyamkholwa, kuyamjabulisa ubaba osezulwini lokho. So kilokho-ke iyona ndlela yokuphunyuka leyo. Egameni elihle Nkosi yethu uJesu, ngiyabonga kakhulu bazalwane. Bekuyilokho kule video ebengifuna ukudlulisa. Akapheli-ke, ama-series ayaqhubeka. Ubale nje u7 days, the following Saturday kuzobe sekuphuma enye ivideo futhi. Siyaqhubeka, azikapheli inhlupho lana. So-ke ngifuna nje ukuthi ngikhulume ngoverse 10 and 11 uchapter 8 isambulo kule video leni. So-ke bese siqhubeka namanye amavesi-ke kwenye-ke futhi ivideo. Inkosi yomusa isibusise egameni kaJesu. Amen.